luas terbentang kayak hasilmu kepik gelitu sembara terang demi gejolak iman Noromatu berahi masa zaman Yunani atu kebermuitan Gelangi terlestarinya dalam hutan gayo kami saling ketika Apa judulnya? Anogayu Anogayo. Anogayo judulnya nih guys. Nih guys. cerita si mencerah Urmatu berahi masa zaman Diberi atu kebermuliaan Mulai terlestarinya gayamu tanah gayamu kami ingat diriku gayamu tanah gayamu kami ingat diriku Dawan, ada 3 lah. Yeay. Amal. Amal.